honetan azken etapan eta atzo Orion irabaztea izan zen. Esaten genuen bezala 2006ko giroa irabazi zuen eta gaur 48. Euskal Herriko itzuli hau irabazi nahi du. Bigarrena izan zen du gazte marietan akizionatuta ibili izanen ezagutzen zuen errepide hori eta aprobetxatu zuen aurtengo 48. Euskal Herriko itzuli honetan diferentzioi markatzea eta guztiak izurtzea. Orain txigirabakia duen Castilla León esan duen bezala 2007ko Tourra irabazi zuen. Izurrazio udaberrian egiten den proba honei alergiak dituela eta baina bestaldetan ere hartu izan du parte Euskal Herriko itzuli honetan 2005an hirugarrena izan zen eta kontrarreloja gaur bezalaxe gaur ezakigu zer egingo du, baina gaurko kontrarreloj batean izango alitz bezala irabazi eginkunetan izan zen Espainiko txapelduna. Legazpiko lehendabiziko etapa irabazi zuen azkeneko portuan deskargan alde egin ondoren Gomez Martxanterekin eta esan duenez etapa irabaztea oso polita ere da, baina maiotan nahi dugu maiotan horia eta Orion nahi dugu. Com'è andata la corsa? Come ti sei sentito? Terzo in classifica, questo anno è troppo duro, Paesi Baschi. Sì. Un grande vittoria per Contador, lui è troppo forte questa settimana, più forte di altri. Per me è buono, terzo, numero 1 e numero secondo del Tour de Francia, un buon podio. Invece i tifosi qui come sono? Sì, Paesi Baschi, un paese per corridori. Solo io non piace il tempo, poi tanto piove, troppo vento, ma per ieri arrivo da salita dura, tanto tifosi mi piace. Tutti conosci squadra Rabobank, sì, mi piace correre a Paesi Baschi, solo tempo un po' di merda. AUPA Tropella. Mira, la Vuelta al País Vasco ha sido para nosotros un objetivo porque después de la decisión del Tour y del Giro tenemos que fijarnos otros objetivos y para Alberto era una carrera muy importante. Un poco inesperadamente ha cogido el maillot el primer día y después el equipo ha trabajado durante toda la semana, ha sido muy difícil y sabíamos que hoy con una ventaja de solamente 8 segundos sobre Evans y Decker, que son dos de los mejores contrarrelojistas del mundo, que iba a ser muy difícil, ¿no? Pero Alberto hoy tenía un día súper y ha podido incluso ganar la crono con una diferencia bastante grande, ¿no? Así que para nosotros es una satisfacción de poder ganar esta carrera, primero por hecho una carrera de gran prestigio y sobre todo de poder ganar la crono contra el segundo del Tour de Francia del año pasado, ¿no? Creo que esto es lo que más me satisface. Aupa Tropella. Muchas gracias, Johan. Aupa Tropella. Tropella elkarteko lagunentzako aurrero bat. Hoxe, buko ekerla eta ontxe
ongi xamar aurkitzen ari nintzela eta bukau. Eta ointxe guztiatea eta bukau, eta, eskerrik asko denei, tropeleko ere bai, eta, nire gatikan apostu duten guztiatik, ikusten nuen oso jota honean neukala, baina sentitzen dut nire gatikan. Aupa Tropella, Aupa Tropella, Aupa Tropella.